Onia, me mo bibi achi, mo bibi akwaba, ne wiase mu, engine pendi. Missy, wiase mu han, engine pendi. Engine pendi sao, na nipa binu mutimu yesum. Nipa bi betumi atwetwa de wakakura babia ukra empe. Nance no de wakakura hwawie de obeye bia no ene nasem. So obepini so prince ende ene nasem. Enji adamfo bia ne nam bi endio. Ne enfa ho se ne papa bia waye no. Se wono so pese won fa papa nti a wakam. Oh, odi mate ena mepene so. Dabi. Enji ni pendi. De ntema meka se nyansa. Osha pictures etwagwo e pampers ye na so obi private party etwagwo ye abranti ye oti head na sem na ne se wayo obi papa na actually papa no ye man nipa no the office e bia nipa ne nso de papa na bia na ebra na momo no baby odi na kwakowura no enye safe place na kuma ne kra empe na wi echen ye konkohwe de asie ye nyina ye hu se boxer pints eye mojane ade wo mu pampers mpenfo pampers e bi mu fenchame penfo pampers ni o mu private part na ene da we e de ba de na be ba si ye betu bi private part e di abane mpenfo pampers e di abaye konkotie mu nseme adanfo be kra na papa be kra nso pu no ye ma e di ma abranti ya ono so oboa na odina kwakowura eye baby bia ise ye konkotie mu nseme ne ba so e bi santo enti yankomra mechire ya adwene na asemu edi emu ohu pa emu owem entem si engine pendi na redia anka be ya boaboa obi anu onua wadanfo obi biara no na ka mo ntenase na mo hwe video sabi ya ono so benya edi etunu fu bi odi ye ko hwe video no emra ma mema wo ache yeah na hote say na me ado ya the Christa say udin acha me di Emmanuel mo shane so ene asemo yede eba no tina TV no anasa wo radio ne ho na etie ni ye papa tie ni ye ankasa na ewiase no a ye na mu sa no hunu emu ohu wonu se abrantie bi suddenly ne subaya sesa woye masem woye niema bi ensa ni suwa enkane na woda na dia ebia wonti ase na enso na ewodi efre pa enti wo ya branchio se wo ya baba wo wada woroma hwe wo ba no na ka kire ne se wo momodi anso obeben radio no anase TV no enti asem no akwa na emomu no tie ne fa bibi efri mu a enei wonso betimi ade atutu anamon na wama wani ada ho nyese yenua bemmen nani ana ho nenso so papa ye bi wada woroma muntie ni ye pa emame osi wudin pacha efemi Emmanuel fa na ima efri baaye pacha mewo takwa okay anopa wiai ima pacha anapa wie de boko so enya boko sa na tie pacha am say from last year ko ni ewura December munti yeah fan say last year mu me ko ye adwuma bi wo western region ho na krobi e frɛ ho pensano ufi pensano me krobi ho ye frɛ ho obin krom ho no galamse adwuma na ye kokoye ne ho na ye ho no enam say aban na ya na kwama ya breaking ti small scale for no e break yi ba ye de na ye koye frɛ bibi se pole nti ya na ye numbers be 3 2 na ja yakobo pole kakra ono bi na me ne me madam fufu bi ye nti one day Thursday makọ adwuma ya pon ame ba fie na mbeto bla bi wo ekwan ne so bla no kre na minimi no ba ono ni hia ame na ochi ame na meje so na so obetimi ni me adi nkomo amzi o ebetimi akasa na so o enye bone na ono so wo pensa no wa omo ye adwuma ni bi wo ho ba omo break wo mo nti oba isen ko ba be so benya ba bi wa ha bobo pole bia no benya obi on na ye adwuma na mzi o ye nso ye ni patre ene ye adwuma ye pole adwuma ni bia nti so be ye nko ade a na wa bana ya ye adwuma
na bla ne gitu mi se o ono so oni ye be ye adwuma no nti yenya ye o ho aja anopa bia na wa fi ba bi o na aba ye ho ne ye kɔ ne akwa ye adwuma ye ba de anyame de be ma ye bia ne ya che na obi ade kɔ nti ye o mi sa be week time na o ka chem se ba bi o te wo pensano no ne time aso afi so ne yere so ka kra ma na we fi ura ne ha no monsieur sadia isi aso de me niska o metimi ade abo sisi a nti wo de yenkɔ adwuma mra nti ye kɔ adwuma ba ya no so me ni ye go dila na ya adwuma ache na me kɔ na me ka kyerɛ ni so masa me srɛ o isi a ye pɔn bi ne ye de ye adwuma no me sɛ ha ya adwen nti ma yenye we boa me 1005 na me fa nso iska so na me nkɔtɔ machine ni bi nti me kan na ba ya no so o yi iska no 15 million o de mami nti o de mam kwa boys nka ye no kura man kan kyerɛ wo mo because na me kan ya ade a o mo be gin say nipa na mu o ye hoho ye nim no ye di iska no ma na wa mba hwa na nkɔ ye adwuma no fa ntua nti man kan kyerɛ obi a eye me ni ono pɛ nti me gi iska 15 na me dan iska no me de ma boy no odi ko tua ne dan no sika a no ne ne yere etim a yen so ye ho a ye ne no ye adwanti ye ko adwuma ba se 100 cities na yesa ba ya na oti gensi yen nimpa fo ni hina ba boys ne de omu no mu nim se bia o ba ya na artist bi se ya na se sika na ukwaje na no otete ha se yetum kwaji ska ono odi gold ba no otete ne nkakra za kwapem time ska no ebesa nti ye o ma nti bronya nimu ya ye bronya this year ya ena last year December ena boy ne ye ni so isia ne yere no so we no ye nso isia ne na wunti on pese omukọ omukrum kodi bronya no ho ena me si o se bronya de eba ye hina akro obi abekọ fie nti se wo kọ dia me so next week kura no me so mekọ ena ene ye adwuma sa week ni mu no ye break ye na okọ ono kura boy na obekọ na iska na aka mu for 300 cedis I say buy an oti by me man kwan ma ne koi nti boy no koi no e wo ma no wa frɛ me o masa na adwuma mutisan na me ne no ya didi nkoma nti January no mu ya ba February no e no frɛ me no obi sam so na sisi adwuma me no de na e kɔ na me so e ho no kra de ma fi ho de dada adwuma na ye go so nti wa ma me kra ma firi ho no so e ne me so ma nya adwuma bi wo se hwebu adi a meni nkrofo bi ye adwuma na adwuma na ye fine pa nti wo de mehu forman ne na ma ka kire no nti de forman na be ka no me fra ona ma ka cho na me shiyo mate nti mu ma oye on the 9th February no na boy ne fra me no say metimi abehia no wo Kumasi a na me say wo Kumasi de metimi ababa viniska o me ho no say o ka lolo fe ne nko ade a nkama me ha me ho ono abesen ne me lolo fe nti min ngusu e ka no say check we say abana nti mi yi mi phone so na message was 200 cedis no say bo modern answer o de be fa ka na wa ba Kumasi o na mi shiyo nti me fa takura di Kumasi cars ni bi na me de ba nti mba na me wo asaf market o nti mbedru na me frɛ no so ono wo Kumasi e nti me ntwen no e ho na nti mo ana oba no ne guy bi omo de pick up and I buy white one be buy ti on buy an offer me na we share omo asaf market any mo na me foka ni bi no say omo nya adwuma no on be fan yama na me kura nti no ai say wa mo omo delay kakra na yama de car ne de kɔ nti me ma yen de yenko no omo ya adwuma no wasahwi boadi na me shiyo ena ma me media metana kan media me ni say galamse adwuma ni bi no ono na ho kyerɛ na me bo ano no saa na me so ma adwuma asa e bi ono akonya adwuma ono so obo ame ena media pau menene ya kwanji ekoduru boadi kuro ni no ena boy ne blano driver no omode mane guest house bi ena omokwaje guest house on so omokɔ site niema na ombe fa na omode kɔ site ntimi ntwa omo guest house na omokɔ aba ena mesiyo timedia mehia osa nwumre 7 to 8 ni mu ena boy ne frame ya ho so ya bro san say ya no say obo si form na hia mu ani mu na me ne form ane ne na
nti mi hye omo no no boy ne ka ho a na omo akoye nipa miensa me hwe omo dressings ni we ni so na nse obi a omo free site a omo ba nti na me ka jo say na obi a wo si wo fi site na mass mo address say no so ye ba fi ache na wo di ensuro ye nko na me kwotena aka ni ti ye tika ni me no an so omo dim ko wura omo fie efie ne White House efie ndi eson kama pa me koto ma me sa na ma 4 na me ma 6 na omo wo efie ho juma omo ye no ade omo ye no efie ho de na mini nti me fi ka ni musi ya na ma ba ko ka kire ge ba so o ma me akonwa wo animo eno yi sa plastic chair ya new one CB o de ba na me de me trans wo animo ti me tran mo da be wa na wa maso e ne ma na omo no so o de omo kan no ho ombe danfo no ne maximum maso e no ono so obi ama nti me de me te wo sa na me yi me phone sa me bo game nti mo wa na papa na ba ye na o se membra nti ya tra first door second door na man bie na ti ewura on na me hu say maso e ne another nkrofo a me fans omo a from that time me did be show Kumasi e kwen na omo mienu e ka ho no omo ya hye jalabia white e na omo tete nkonwa bi so e ho nti me wura ma na papa ne ka proni tum e na me de me nsa go me bona me gina wana me hwe omo nti wana papa ba ko bi sa ma so e ni se won no akasa e na ono no be kire papa ne se ba bi osoma asoma wo ma omo kwaye nti wa ma oni mi ani nkomo bai on de de ho bi amon kana metimi aye nti wakan no na me hwe boy nanim na ma hwe omo na omo te wo no nti omo gusu omo kana na ma na be ka se aha na wanya be wura no eye niam mienu pe na obetimi ayi mu ba ko wa ha ada se obeji atumi se wo beye ana se wo anka se obeka se onye na se wonye so wo firi he ekode a de be fi akire beba no manka se wo nuane na wa beye boni emiema miensa nti okaye no na mi gina wodi nti ho na woman bi fi edan no wona bi wo mi se sa woman bi firi ho na obae nti obae no woman no mini se ono ye omo panyin no se oka omo hu nti obae no se ye na mama be wura no da so hye Natalie ho na ede ne baaye na papa na point boy no no se fa no kona kwosesa na ho nti ye pie no na mka che mas we mas na dien first o se ye be ye galamsi o mbe shi okuma so o se wa be fa ho ne ma amode kwa na mintina na mo twen mi na he ho no se o obo yima no ya na site o mu twas no ma ye no obo yi ma obo yi ti e no se obo we de jaja na wo kra de we no enye nimpaku unkofo mo jabia na sacrifice kitwe bi na wo be am se mas wo kire wo no enye babi sei na me de wo koye hwe babi ana wo ti kura ye tu me ko bobo sia ema wo mi se wo ye adwuma ema ye di tua bi wo koye nkaye mi ana me ye adwuma di tua o yere wo ye kura na ye sama wiska na wo de kan na afi ya haya o de ban ti wona ono bo en de na ne bu ye afu ba mi hu ni se one babi a ono di mi ababe wura no ono no nim nkrofo ho sene mi tu nkrofo so wo efie nim mi nim dia meye oso nkwa na akoye nkwa me ko so mankra obia na me de koy nti adwen ba mi tima ansa ode me hwe dia obeye nti ya wana boy no owura wa Italian dia edoso na ho no yi baako jalabia na bi black one bia red dadam eno yi no se gina hye yenko na meje na mejem ko manyi matale na me shegu matale no so sa nti mbeju ono omunya asole a omugina ho nti mbe ya na woman yi hanki no de hye papa no ni sem no handkerchief no de hye papa ni sem no ka papa ne se di aka no ne maso enkire me na munya na omunko na omu ko bebia me se omu pentempa ntia wana
papa ne me ene ma so ene one driver omusan two car foforo ena omka yem se wode ye nko ne yedwuru ade o no ombeka na omusan de me free efie nim ne ye ba bo de kuro nim guest house na omode mko ene ye san ba ho nti yebeduru ana me bisa se nti we no meye ne de ena papa ne se ewo mi sen nti ye count ye na ye 14 handkerchief no 14 no se ye ko ba bi ye ko di 3 days ye ba ye be ja ho kwan na wako na hanki no we wo kwa mfa nkwa ya ade bi ye hu we kura de wo ye be ma no podie wo betimi aye everyday bia woni oba ba ko beda woni ne da na wo do yi su hanki no e dia pepa oba na sna wo dia to akopim se 14 ni hina no ebesa nti wo wi ana wa se wo hia ma 14 ya woni wo mo beda nti wo wi sa 14 na wo de hanki no e dia ba nti omo kan na mi gina o mehwe maso enani ma hwe papa no su nani ti mehwe omo din na maso eni yi 300 cedis no si obo jiwe na fire chop na me ko 3 days time ni yebe san ba nti wodi ajiwe nti mi jona omo bisa guest house no a day no ena omo check 3 days ni that day ni free ma 3 days na omo tuae ena omo de tuo na omo san si form na omo betu omo ka na omo ko nti na ade asa nti manka hwe na me kodai nti anopa no na me frɛ madam fu bi so wo manso anto akuro mi asi na me frɛ na me bisa na osu o akwasi so nti me frɛ na osu insuo no obae omo timi ko adwuma kakaka na me so o dia mate nti 300 cedis na boy na de mam san kan fa anya chop money no me Jesus kan anopa na me bisa omo ne sa aha Kumasi station wo ehifa ena o kire me wo wadi Kumasi station ana mkofa ka ena mba nti mi nya twumi hu fi se hwe na mbe dru manso ha se no anwumre na me frɛ boy no nti ofa na maso e no na mka chen se mas etisen na oje so na me se mas ade na wo pese me ye ne de enya de metimi aye sa ade ne da ena me kan ya na osre sa ena okate ko no me friend bi o anfa ena me tumaju nti na de chie ena ye call site me ne boy na me call no ho no on de na omo ye galamse ho nti ye call se ye kwa ye adwo nti ye break ye be didi na mu se boy na afre maso ye no wa frɛ me na me frɛ no me frɛ na me pekino bi zam se na wo he na me se maso wo hanki wo di an wo de ma me no me de ma to agu mintimi nkodi sambo no we nko peska wo ye nipa bonefo pa wo ho kire wona wo ba ye no ye adwuma akra na yanko baabi ada ana wanhu se yakọ site wo kra ma yakaka se ye kwa ye bibi wo site wa de amede be ma ye no no ana ye ba ye nyina ye che na se me adwuma na ase na wo akonye baabi a wo de me kwa akọje wo de me kwa akọdwani skadro me nko nje wona osere na oka che me se ono de obetimi aye na wa ye no o china bibi tumi ma me nka se o ye nipa bonini o ompedia me pese me ye no we ye de ade nti onu gusu ana o kasa na me de me kate kwa na me dum mi phone nti me ye adwuma pon na me ba fie no onu nti na be 2 days kwa na me nso mi phone tie o ma me so phone o frame na ma mfa no the different number na is a way frame na way frame me nka so nti na me ka che boy no o ne se azi beje number bi she black no no kwa me of say ayewo ge na me se hwe enye me ge boy bi na o hamadwen na more de ne lie no or the question black nti e woman no the different number na frame till last and or the number be frame nti o frame me pick na o ka chem say obo wo pesa we ye na e china wakaka say me ye nipa bonefo ana wa boa me na me so me boa wono so boa wo ne kwan we nti se won ya de betu wa kire no mama mo an kogina ba bi nka say me ye nipa bonini ma wo na o ka te ko no nti o ka te ko no mimi free wa me bae mi fi ehwo no be se ko takwa Sunday bi ma so anopa ayi say awode mi filisa na me ko madam bi wo ba bi a me tene soro nti mo ko na me ka cha madam ne say madam anope me hu family no say blaming there's no a nurse ni madam ko and your nurse ni o ye adwuma takwa government hospital and o check e no say my area na pese ha me no obo me my area pa na emienu na o ma mi nduru bi kan na me kofi
But that day na ekobo be for na me hu say me nanta me say no e ho hyehye me pa e hyehye me ye pa na msa e die ni nti anwumre no me kodwa na mu say ho na hyehye nsuo kitinkiti bebre ba na eye me ya esan hyehye afi die efi ho no adam e woni hina ba ye kura ankasa me nantem pa almost 2 weeks na me ndware me sole a no omudi nsuo pepa me ho sa mintim ehyehye nti sa madam na me frɛ no na me ka che no ende dia wa kon school nimbia no na odi hu nduro kakra sa no ko no koe no na mpompo asa aba nti mpompo ni mu no we ba ayesa wonu ma na we ba adno so e ba e ha me nti me ne madam bi oye didi nkomo na ma me ne nso ene sofu bi ba ase obebọ mpa nti ya me nkọ so na me nkọhwe nti me kọ sofu won ne mbọ mpa na sofu ne ye ne sa me ni obi wo apam bi ana me tnawa na me nkae kura say because me kọ no omo ama me no omo anka bibia me no omo anye bibia wanum bibia wo wantwitwa moja bia wo oni ade handkerchief no mo de ma wo no apɛ ene wo matade ya ya gise wo no nti papa na koye kan me tnawa na ase me ye madwuma no me nkɔ baabi ɔno kɔ yɛ ne sɛ kaka wutrumu nkɔ baabi an so obi mbu a wo pɛ sika bi ana emua bi wo baabi nti ɛwona me kai sa me ankasa de me hyan kɔ ba boy bi na ɔde me fɛ kwan sese nti ɛhona papa ni sinti fom di no ase ablante ye ne mo mpa bomu ye de na wan ye a boy ne de obesesa e de wa ye na de anhwa boy no obeku nti mo mpa bomu ye de e na mesiyo nti ye na me ka chen se ye ne ono na e bia wa hu dia obetimi aboa me on boa me no ne one me mpa bo sa na o mama kwancha na mpompo no so e koye ti efi wono aye se me wo ha na o edabu a me hu na e bia meti anam ya me kono madura na eko nti ye na ma san be hye manso anto akuro mi he ya se me ye galamse no kakra o afi de ananu ya mfanze 2 weeks mu ani ye kwa adwuma na ye Sunday ye kwa adwuma nti ye pone ye no ena me na madam bi na small boy ba ko nti ye na small boy ne se bla na wapra nti wakaza mapra na me si me tell say hwe na me na ho moja pa moja nti me kura na mfi say ho no ba bi ekwa ye adwuma na ho ye pampro ni nduondu nti me say bi kura ebi na etime ho nti me kura ma fa ye na me de me ye na me senso na me de nti me di nsuo no gu ona me hu ye na afi ma hu say moja ne da so eba nti me ko nsuo bi da we ya de ho ye pon adwuma ye de ho me ko na me yi nika no na me hu say mami me be mampa me be manankasa mu ena moja ni fi moja no so eba te say enye say bank tinkiti o eba se dia wo dwonso no eba pa ti achi omo hia omo kwa no omo frank kwa na me so omo nkwa na me ba because ana me mpese omo be hu nti afi mi gina wodin am ade we su die mi hu bi da ti any party mo so sa nti achi na moja no na eba eyi atenten akese pa nti me she bush wa chai me she omo hina koja me nti achi na me hu kwan me fa so a me ba fie because me ba me nam kroni mu na me de ko ba bia me che nti said ya moja na ba obi be bisame me hu dia meka ti aye na me fa adwumise na me pe politic na ya didim ni bi no na me said ya me fa more than be 6 no ena me de share be ma ona me chichire ena me ye ne kakra wo de share wo de ukwati shemu shemu ena wo chichire ya sebe ya moja no begumu na me ye ne kakra saa na me de be drufie ntimba na me fa rubber bucket ya yi paint rubber attention ni me fa 2 ena me de bu pipe na me de call ba na me kwa ya me ko yiye no afi kwa de no moja no ba mo na me ye nkakra na ono so me fie aguaye ho
ba efi agwa de ba bi ametin de na emu wanti me ye ya na ade so sa me ya na me ye fa san be wura edin no no so me pe ulo be sa ana me ntimi tena odin me susu am niska ana me de abantu asa ngwiskari anka me ko clinical na nka o mo hwe afi me so me nkwa na me da ho se odua na adwena esan koye kese mo a me intimi tena dan mo a be 45 minutes na me se no dan awde ma me nko clinic ana me sole ye na so nyame adumi pie ya na me nya taxi bi na mfo na me de kwanto akrom omo abie hospital bi wo na m kwantim kwa na m ko to doctor ni bi wo na me ka kire no intina doctor an kwa ni mi se ono klasa so no se basen start ya che na me so da bi enne na me hu se adna si intina doctor an kwa visa o se e bi o ni mi se ye go no bi o se na m ka kire doctor se ade we dia me yen so se ye go no e na odi mi wura omo dan ba ku mi se me nkwana mi nkoyi mi hu mi yi me try no dade kwa na me she traders black too and a box ave mi yi roba she hu ba mi yi na box ani mu nyina ndi doctor an kwan hu ya pe na obi epro no be gina gate na nurse ye de obi na ashara de ade atwa mi ana se ndi mi yi ya no roba bi kwa roba pa ye yi moja nko amma afi doctor na ma me tana table bi so ho eno ye ya eno okayem se sadia omum na mi omukan se mpanyifo omu pampas ni bi eno de ma me na de me koy eni o mama drowe odi simi so esa na waba obehwa stay na moja no fiko na moja na ba mo ti that night na nkwa de omo se sa pampas be 4 ansana nti ahomachi ni mu na Brown frɛ na danfo bi ono so doctor ni wo nti oban no ko yi aduro bi ti se insure this year so ya small one bi no aka se aduro we sana moja na ntwade o nimdia o mo betimi ya fa ho bi nti me da ona you start say ebia minim obi o yeso fa na we na ma frɛ no na ma ka kire no ti me frɛ na ma ka kire na eja yeden mpai bo so kan wana nti moja na kra no ne kwani anshada antwa kra ba san so ni san dia na asade e ba no na akofom kakra ba anshada antwa nti o na doctor na ba na be ka chem se me ma no 800 no mo fan kra duro bi mbremi me zo hospital be ni kra na e ka no kra be da o no kra no miniska because that day ni kra adwuma e kwa na me die 120 cedis nti miniska kwa no be twa sa hospital be no na bere no manya 800 national media tosa drone ana wo freeway a o dia mate me frɛ wo freeway a mate o ho kire wa nti me da wo dia na hu adofo me si o da bi se me ka se me twen a nti aye kakra no ana omo be sesa last pampas no na on dia moja na eba nkakra nti aye na me ka cha doctor ne se e comedy no si osisi a wo so nko na wo ha obede no wakoto aduane kura adi nti wo de ma aduro we ni nsa ti me dawa na sa aduro ni isimi so esan nti esan ya me pie no kura man san ko hospital wo bio because hospital be ni kura me nya scan tua ena tu aduro no ma atwara se me ma scan no mo nkoto no so scan no nti me swale ya na me fa o se me koto aduane nti me koto e mo na ngwa bi o idiwe na me nti na boy bi mo ba mo nam tenten mo bi ya nti like na bra bi twa mi nim no yisu moto na me sere no nti na hospital ayi ni hina akora wo me nsa ho na me dia me fa moto na me de bafi nti me bafi no stay adno so ha me izi a market se te se first ba wo ma e bi o a me na metise bi adunsa kan me ko no wonya yi ya na e moja ni bi na to isi aso wa ma me sisi mintimi nko site bi o se me kwa akoye adwuma nti bla bi wo asaf market ya ono na me buy ono skwa me buy na me si o sisi aso anwoche ho nti omoton yogurt ni bi nti ombo amenanka minton bi no si o me ye deposit 500 cedis na me si o me ne 500 nti aye na ohwe mi phone no si o ene me kwa obema me yama nti sa me kwa market na me di me phone na to me fi market ba na ma ba beji
and I'm see you mate and no 3 days me started say me no kra no say me nantia na chepe na me sisi ni hihime gisa me pe ba bi tena saa ansana masan so enti no awia na mo si school for ye game bi wo stadium hall enti me koya na me hu boy bi ono so minim no me na ya adwuma Christian pen otonton phone chargers na me say o mama me hands free ni ba akona eya me dia tie radio inti me je ya me de share me phone ni na na omo na me se me tie anwumre ni ball no we ni bi inti me je ya me tie na me tie omo nka na me se o sadia ba omo ka se ya wo ko radio se o keka ya omo juice ka inti no amomo ka se wa ha de wo ba obi an juice ka na me se o enia me de ma sa ba be dam ama sere mo se mbeti mi aboa mi sisi ade me brepa Ezra 94.1 FM Ezra TV Marco 7 Jumedie eno and I wash and I would see and was hello ma this man I know him Lodi Bina a day by was say I know him very well. He is very quiet type and very humble. He is called Bra Ima. I just switched on my TV and saw him. He don't like girls cry. Why is he there? He's very innocent. He respects a lot. Okay, me new baby and na ede ba ye na ni di ni de wan fa anka ho. Okay, me da se na ewiase so de emu ha oni mu amane ye edoso. Hey, ade a chini anti asefo frechi mopo adwuma na wo ba na obehia no chese wunimu ni ba bia etu hu na no ofre wo a wo ka na asem kire wo se na adwuma a wo ye nye se galamsa ase de ya na saa na ye de pa adwuma te bia sisi ya se me se me ko site bia ko ya adwuma na minimo obi a me ko a me pa omo ye adwuma ye fo ni bi na ma ka che wo me se bia o me ye hohuo na ba me ba be pa adwuma ni bia ye anti ebu okro ono no ne obi on no wode ne be mamia obi tuma ka yo so ene e bia ko ha se o ko ha se e bia o performer ya na o pe master we o mo pe nkrofo nti ene de galamza se ye tumi hia boys no sana okay eti Maxwell what to say oh Maxwell ye obi a me fa ne se o ye ni patuntum se me a ene ono owa o ye obi owa ono wa na nyini oh Maso me penya sen kaka. Okay, nti wo hwe ne ti ben so ro benya fie be sen. Oh, maso e de normal no obenya be 27 28. Oh, okay. Nti one no eye adwuma abosomia na fie se yansa na ofri ho asen aba. Oh, ye me fan say ye adwuma na ye wo me say ni e be wura November mu nti me ne ye adwuma more than be 3 months. Ansa no de be fi pensa no abesia ko omokromo. Okay, nti sa bra ne de wo bosia na woje ema no na mo de han dai ma no ne de no no te one ne yire no ete be foforo pensa no na me wo obi nkrom. Okay. Woni ne adwuma be bosome miensa adwuma ni mo no na ni su ene ne ye ete sense na no osi eye ne ne ema wo beje ni di. Okay, one ono ankasa no obi a ne kasa eye kra na ye frɛ na oba ono kasa kra wan hwe obekasa oba na wa frɛ no ono kasa din nti eye kra ye kosa de ye masa ye nya ma o kasa biewa no o aye se obi a on pe kasa obi on pe kasa ono tuwa de bia ono tuwa din ono mu ni nkomo se bi e fese kadro e bia sa nkomo basabasa no na ono mu ni bi ono kra na ade o ma mi hu ade o ma like me ka se mi di gina so ko gina nim ko pesa abosi ama no last bi ye adwuma na breaking day bi be ba ho ene ye ka sa 3 days na ka breaking day ni good ni ye ba ye nton ye be tia guo nti time ne so a na ye hia ye de akọ na ya Jesus can because the breaking day ni ba be ye 2 days bi e hyenwu ho nti da day ni ye ko ye adwuma pa na ba ye no ye ba na o se ne yera friend is onim dia aye nti okọ ana me se oh my ye hina yen ko no se masa se wo dia minim se wuntimi nsisimi nti wo dia mo fa anko nti e wonam so ko boy ba akokra fi kura ka se guy na asam ye ayi pa o na wo bi aya ye adwuma
onya galamsey dana na misi o so no say yo no a nko ntimi sisiu nti obi wo asa na life tie mimi say woni me kwaye adwuma mi munu mi sisi woni nti say mi ja bibi wo ama wa me so minim say sa na wotie yes nti oye niam abu o ma yenwu say onye nimpa oye nipa bone okay na ni fie ono so na meta akọ ho ebu a breaking day no uku ada say yankoba bia kra miam tim fa moto e bia tansi na me de akono ye tum kwatra na won ko fie o kra ma hu say e bia omosi o maso e ono anasa na yere aye seida I see so ye bibia ma munya ne mugidie okay me ntwa me ho emra Ezra 94.1 FM na fe Ezra TV makwa of free monchen eni mugya ya adwuma no ekoye no edi science na ofre na one na di nkomo aka chen se adwuma no eye go student wo kra no ase wa relax kakra oni di ofi wo kwan de na ofre me so me frɛ no every day bia ebu anopa na enwumre ye frɛ ye di an kon obai January no eben this year January eben de me ye be wura February ni mu no ono start so oni me di adwuma ho nkomo na me chenza me kwama fi pensa no mo aba ai obi won aba takwa be isi ade adwuma na ego so nti mu ofie nti if you on I maintaining ka bio nti on the 9th no mu fansa on the 7th no and ofre me na oka chem so oni obi mu ye adwuma eno no oka adwuma koro galamsey na okay say hono bu de sa hwie woni so mo ye galamsey adwuma ni bi go so no ka se wo galamsey adwuma no wanya bia no ye kama eti wo bra na monye obebo ne form na amane so oti ase nti se form na ka so okay on be hia ni mpa dia nanka maba okay nti ne ona me di sa ankomo ne bi ni tu o on the 9th no ena ono no frɛ me waka chem so ne form na akasa nti se metumi o mo be fa ne ma wo Kumase ha e di akọ nti nka mi nhie o mo wo Kumase okay na me ka chem so isi azumba fi mi niska na Kumase na wotaba ha Kumase dia on dia minimi ha highest we city wotaba on dia minimi ha okay ono no kan ono no san ni mi 200 cedis se fa yeti enti se mfan lolo fe na me bra da de na nti mi so san ni ska na ma me anopa na like I was fie na won ya hwe ya na enye nti nipa no so me na nante won me said you was city nti ono no frɛ me no na mnim so ampa ga bi sɛ adwuma de ene ya mekɔ sɛ ya adwuma me so ono ana me ye okay and wo ban so wan kra bia obia obusuani bia kra wan ka je ne sɛ bia wutu kwa akɔ ba bi sɛ akɔye adwuma wo yere o ma mfachan okay oni o mo na netie ba me ye de ono de ameka chan so madam fu bi wo Kumase wa frɛ me sɛ me mra me yankɔhwɛ site bi nti me kɔ hɔ aba na de esi ye nyina no wo bai de esi ye nyina no kɔ bɔ na mane me kɔ ye no mimi fi wo no kra man kɔ na me wo manso ha nti we ni mum ba ye no moja we ba ye na me frɛ na me ka che ne sɛ me yare o nti agye me ato hospital ko no bi sam sɛ de na ye me na me cheche me kyerɛ no no se ana nsuo na wokɔ ya mugina mu ya adwuma na me na sɛ ga me de ya kra no na ka me baby sa we sɛ nsuo na bi a mugina mu ɛyɛ adwuma no so ya sɛ adwuma na sɛnka sɛ be man ya o mutena nsuo mu twa kodu edi sɛnka sɛ nya won kwan so kra na wayɛ galamsey ebi ya ti bibi sɛ but obi anso ne sɛ de ni padua mu sitie on de amene ne kan no man kan ni sɛ kura ankyerɛ no ani ya wati o and yeah, sir. I don't want to mu say answer so your yere. 1 + 1 year 1. E Bible mu. I and my wife are one. Nti bibia ni so this you know. Ono ani akomasa. Wo ka che na nko ebe bo dan so obeti no say. To one man amane da. Mama na mani. Okay. Nti wo mo eye ya wo de wani kai eni wani nkomo bia oba ye ni mpo no Maxwell no eni kan wani nkomo bia se wo de kokɔhye sa dan ni mu no maame ma ne ya chen se Maxwell na ankasa no em se na enya sa ade ne nko ani ade a na omo pɛ ne da tan nse na omo pɛ bi fufuro nti na ankasa no bi fufuro te se de wo de wadwene bu a because one
me de madwin bubua se no mo ma ebia omuku no omu mehia wo ebia kumase ha no omu wo babi fufura omuko because one odika aka se mi hia omu kumase ano na no kwa na medwen se nka ebia kumase ha ena nka opese oye saade no be ebia na akwanya no amma wa ha enu nti no ode me call eho because wo ka chem se mo be fa niema nti mode niema ni di kan mo akọ me call ye no ye call ye wo se ade asa nti wo pe babi mamada fine se ni mpa de ye wo ho ba wa se wo pe babi nti wa pe na wa san be fa me se ye ko na site ne so na wo ka se mo wo no enya site wo na mu fi amobai because obi o ye galamse ya na obi o se o mi wa adwuma so fi adwuma na obehia wa ohun se nimpa wo fi adwuma na oba nti ono ankasa de o ma ho siesie no nye obi a wo free site eba wa de no mo hihye suit na so de o si address ye no na me kana say ya wa site atale ye hyeko ha na site kura no wo ye dan a ye mo mi say me ko site am impersepet because of abo ne aduntie ya na warranting boot na me hye nti obi a o ne nkofo say ye adwuma de ye dan na tromefo nyina obi a use warranting boot nti ya dan a nke mo so wo mu ba ko bi hye warranting boot je say mu fi side nti e ho no ma me bisa na o ka so omo ba fi a che na no omo ya ade wo ifie enu nti a nti mimi de make us say me on make no hotel okra na nke wo ne yekurum nke na ba bia me wo no ho yekurum ka me nko dabi na adenti na wen bisa na say said etie bia no woni no aye adwuma kakra enu nti se wo se brampo ayi bia sa da no de nke bia efie wode ubekwa bia ne fie kra ne ade enu nso okoji hotel de ma wo se kodem ma ona make us say mimi kodu e no say me ntwen omo na omo ko site wa ba ono de on mi kan ye bia ye galamse hu asem nko mo bi e bedi bia e adwuma no galamse adwuma no ena ye nyina mimi say ma ye bi da ta me ye adwuma say no obu okura obi timba say ta ma na me water kwase guys bi boy bia na me ne ye adwuma na dan fofo nko mo ye ma ojuba bi ne ye pe ma mo abeyi abo from central region ena omo bae adana sister ba ko ba say no na me ne ho na me ne takwa na me ko Insayem ena me kire ne se me kire ni me fie wa ohun nti madam fo bi ye adwuma wo takwa ho ena me frɛ no ono owo bi store ano ena me frɛ no ma me so na ade san on po sister utura kwala so na ade san na me ka kire ga ni se Rose me man nimpa we abo ho one ne nko Pentecost for no guest house one na kope because one dia ne bo no kopma na ochena na meba okay nti mani pa no koda ho ade chi ano papa me ba ya na me de sister ne yede ye ko fie na okotena fie nti mimi ni se ye ko hia dia na one the way a me ne nante ye no minim so eja ma ba betu ndi ebi o ka form afo no okay enti ebra omodo ko sa White House no mu no yem hye o ni said ye fie ni city no mi anka so read no se hwe no meka nsa sanye so ono a na me na ye adwuma da pa e ho no ko obi frɛ ma adwuma me nko se hwe because e ho no ya tete e ho se e ho de e ho hu e ho ye senti odum ko wure dan mu anka sa de ye wure fie ni mo de na misuro pa so din kawura ho no de na hunu ye ma ye mo hye wo one late ma wo ho empanifo ana se ma ma empanifo ma wo hwe o mo ye jade o mo anya bia be 20 25 ye nyonyo guys nko a nyonyo guys ma be sen ma o mo ye 4 dia mi hu o mo ye 4 ena ye wanyini kra ye 25 ono kra me kra na me kan sa because hu o mo so o mo ye nyong guys nko na ne opie ba na wo se wonim se omo eyo omo pani no a ono no yo ba na be ma ono ba ono so ni ti what is saying minimo e jire ma kan sa ne ta be se wa se ono ne wo mo se ne time ti se me dia na ti se
na we mu 25 ni ade na che so no ne wo mo pani a pani a owo mu ni fie kwa ni mu because oba no hwe hawa osi okasa ye na unse onye panyin kura bi obe campaign for no aha enti edan na wo mo frɛ mo no a ba bia mu kowuraye no ya no ma hyehye jarabia white no no mo dodo ye sei ma sei me ma sei ono nko na ye oba okay kai nya omo ye me 6 omo maka nyina eye member 6 ayi maso e ka omo ye 6 I see adie na no omo ye no wo sa bre no kuku osisi ho moja gugum niema ben na e wo sa dan ni inside one there bibia no we kire sa ho by omo to amwan table ti said ye wa here table ayi famaka white say famaka white say na e da so na omo cheche ho bibia ne wa e kire se aha na omo ya na se e ho ebia na omo tra wa twen omo panyin ne dia enti panu no na ba ya wo ka asa die enti na wo mama wo de wo normal tade ejina ho no aha maame no wuma no no ba ye na obe ka kire won se die enti na omo dimi awura na omba ma yi suma tale ho na de me bai na papa na kire se boy ne na odem bai na ka kire boy so fa me nko no nko sesa me ho okay enti wona wo kwan na no mo ka se wadi nkaya ka kire wo ade a wo ba beye ewo ho obisa boy no se wadi nkai ni wadi nkomo na boy ni se me wa boy ni so maxo ni we ni nkomo bia eno anso wadi ubewura ho no to wi ansa na wadi wo kwa abonti yakoka ye wo ho e bia kire wo no na che se ni nyina ye se enka odi wanim no abagi skadura na se won skadura ni esia o good enti na wono wo kwa ye no wo hwe se de na ne niema sitie no a wanye ska oh one make us say that day ni die mi hu ni say owo skadura mu because we be our site although galamse for use cars pa galamse for pickups ni ade kro mu di bubu days ni ade de kwa site by me share the way a ono no osi be hia mu kumase ene ye kọ ho ene ne niema bi ya mi hu say enya sa maso ya mi nim ni wo pensan no enye onu ni enye onu a wo be hu nipa foforo ana sana na ni sotie ne mom no mu wo ho no na bia no ye ye ne ho sa na ana wo no so aho kire wo hyehyɛ dwuma sanu otie but ope wo bi di na bewuram enti we no ususu de me pese mi hu se wo be ma waji skadro ni bi ana se nka wo ba be use wo ene de agye ono no dia ono no park an se maboa no nti se na me ho ache me de ono so boa me nti o de me kwa akọ shame se me be jisika duro ni bi I see aha ena omoma upie na omoma watade ni bi sheye wo de no ye black ena red dem edidem okay ya mo wan no mo hwe wa ma me hwe ye ntwa wo moja no afa ye bibia e wo fie ho ono say after 14 no say ene 3 days kura na me di be wie 14 na hanky 14 me yi su be wi na me dia e die hia na say hanky 14 no me dia ba hanky fita na red red e na omo design anu no four corners no yellow e da no design yellow e da no sa ye dia ma wo se fa kona ene ma mako 14 enkoda enti wo no oba bia da na the handkerchief no apepa no ho na ya wo ye romantic wo ho afọ ma me pepa na de apepa no amoamoa e ma no muntie ehu o enipa ye ne mo na sabre na opepa na se ode ko no omde ko ye de omde ye no ade na beto ba no e ho na me dwen se emoja no wetu wo no sa na betu ba no enti eno no ma me panimu no owo mu no na ma wo sa handkerchief no oba no wo ba besia no ena ma handkerchief 14 se eni ne yonko ba enkoda 14 obi ma omo se me de ye yo papa no ka se me de kura ye na we na me prese me ntimi na me de ye wo handkerchief 14 na wo ne me koda people ma sin suaba no
wo de ande ye wanya natufo bo odalo na when nisa won say wo de ye na de ye no omo no ye mami I say me ankasa no one me ya madwe say me no omo kura be hia didi san komo no because at the time na wo to na wo no omo edi nkomo no e na omo betwe wadwen akoso ntimi na me bompa ya nze omo nyem bibia na metimi ayi me ho afiri ho ntimi no omo andi nkomo bia mbisa so we bia maso meme de yewe na wo so wo de na ma mbisa omo sa se bi kra de betimi aye human sacrifice say koku obi wo kra wo de se ba kra no a wo ne kwada pepa na ase de ankachief na bre wo ma ye de o mbaye no oba no kro wo a wo but omo de no omo kasa wo de ye de na che so omo de betimi aye say physical koku obi ana akotwa kra biti ana fa bibi sa bra ya de se ka wo ma mi nsuo ma na wu ho like seriously inti ima wudi na fuasen e wo baby a Maxwell edo koye no acha me ko there 2 days okay we did 2 days pay okay 2 year ya na wo sign every wo be hu adanfo a woni no call man so no na wo sign trust adanfo fufuro bi oh say adanfo ne de papa bi bon say de afa mani so anti ha de bia me ka say de nimpa de ayami ameti anti sisi ade nimpa ankasa kura minji obi andi bi me ankasa sisi ameti ande minji go say de wusi hu say de no Maxwell city nipa kom ya won pe kasa na be wi a kire ba bi ode ko wura ye de na no de na ema 14 year na wo mo e kasa de wo mo nkodai na nka ubenya de said you will be a true message, dear be a backer who should buy the item is do Mamma, near Tiani say, Obia, or no one means so be the bonnet yet. That means be your best fashion. And I want they be a maker say, or more money briscano, and no munya. Aha, ya baby or one. Obi kura wo boyo ba da moment obo so osisi ade yima kakraba ni sem yima so menini ye free nti maame nko no unni ma adwen e wo mitrim that time wo be hu ze bia o yima de se on pekasa o yima de nara ha ba that time no e bia na baby ami fi ama ba no adwen no abaye different akoma na ye den sika no ana wo pe kalam se adwuma no se kra na eja ye de ani asimu se ye nsa se body e boy de once ye nsa se nyina ye da bi mi body o se to body 5 million it is se adwuma no kra de se asai indi na no mo se wonka e bia utumi eye sa de nyina wie ya wo ye wi na kasika no beba na se oye o first sacrifice or modern mount nti nka me kwa ye wie a afina omono chesenka mi wie a sa 14 ni de omono fa ne say ye 14 sa wudi 2 days kura na wudi be wie a benya ma 14 ne wo mada e de handkerchief na apepa wo mo hunsuo na ba omo de omonim say 14 days ni ye de mount e na wudi 2 days e ko wie damra se wa wie adwuma na omo de mo nti nka maybe wo wie na wo de kwa e ho na on be kire wo se we bia wo sika sei wo be ye sei ana se ade sei na e wo akire okay ha mimi susu se nka e bia ade foforo be sen afi akire aba besa yesa de besa se e ba na sa no ma hu se okay se de ye nya wa wie wani je ho enti na fe conditions ya ka nyina no ya de bon aye wa ye we no nko ade de aka no so no wani bebre so be ye ni nyina na fe usika no aba okay enti uba ye no ya Maxwell fra wo ni wudi nkomo na wo ka che ne se enti ade we sei e na nka wode wo kwa akoye ni ade no wani wudi nkomo etwa to okra wie ye no edi sei ansa na sa empompo ne nsa no ebegu ahemu a ekofa how yi dia ba ufri obaye no sa week ni mu na think many months we kasa the last call minute na Wednesday or na Wednesday na Wednesday and I mean ne kasa nti me kan wie me of frame ya me tin one say if you know come am on frame bio na me nim say sana
opese o ma yeye nti me ne didi ye kasa wo phone so wie no asmo ka twatwa ne se on pese bibi besi na makasa o ye nipa bonefo nti me nya ma dwen ye nti saa week ni mo ne Sunday na ade ne start ye nti handkerchief no ye ne den media me tugu ye ana wan fa na ade ama no sama mu pie na wo hu ne se wonye no ade no wan fa na ade ama no anko baby one thing say na ade asa ena ona me ka say de bia no me ya ade a me dwen akire de ebetimi asi because one say e bia won ne kopelo a guest house wo no kra na o say e ho ye guest house minim enchehye owo between ono na nkrofo omo ho ni ntep ha nti o twen ne ho na me hu se ba bia ono no wo ne ba bia ma bedrun de e kwan wa no e ho na me so de wo mu na master to say okay ma no ni wudi nkobo no ka che wo se enuoma miensa enuoma miensa no bi na ewo se wo ye enuoma miensa no ne ewo hene o se e ho na ma bi wura no dia metimi enuoma mienu metimi ayi mu ba ko okay dia metimi ayi ni se magian to mi se meye ana se meka se menye na se menye dia se mi firi ho na me kona BBC a kira ma me nka se me nuane ye nipa bonefo nti eno de enye max ne ka ye no ye nipa foforo ma no papa no ene ma mienu ena waba na wasa wo ye one eye se ubeye ni omo se koye no ana se tu wonye na wo beko na bibi beto wo bibi to wo a emmo wadanfo max no sobo se wono na aye na enye ono na aye na enye ono na de oba ha enye ono na de ko ho wode wo ko ofre phone so no waka cho so oni for my din ko boba mu adwuma no waka se yesikadro mu na odi wo kowura enu nti ene mi yo ma anye so wo ne de ono na ode bebo no na che se nsusu aso no mo ka no enu ne ni a wo hunu no enti sesei emoja no e banka kakra ana se etwa oh entwa I see etie for ye wonfoni any videos right ya ewo ho a ye de ebe kire na afei wahunu asem no aye ka no na wonka se eya na asesem bi na yenua bema ima auto ede a kire wo ebra emoja no start se etu no eti moja no etu wa be na wotwe be sen ana bosome ona make us say if it da start here no emma bebrebe ti say u free hospital by no emma bebrebe ti say time I start here that day na me the call hospital ni na de chia no by us at now hina that's so apart from emoja no eba no any ebia usisi no a eno so akofa how e de aba no ebia woda wo so da ye bi uhunu niema basa bi da ye ne de onye da ne ko asa chikura me ka say enu aduwe ya enu aname wo station bi wa asia ba bi omulodu Accra ne Kodongu station wa asia na me sun yogurt nti me wana man bi be foka nti me cross wo obi frame me na me call by me kwa na papa ne frame me nti me yogurt amana obi sam say na o kwa sorry na me sere nti o kan na me say no say membra me yogurt man no de me call usanu wo e ho na maami bi tutum ba yere ho utimi fa okra de ba mo junction so junction bu as nti papa ne friend ba na ka che me say pe sofu bi na fon ko bo no ate na de wona me no se nya nyame a nke wonti ase nti pe sofu bi na fon ko bo no nti papa ne kan na me ka che ni say isi ano we asofo no ufro bi a wo ko ho a wo do problem ko be ka che say first kama no e bi a beto we beto misumi niska nti meyen den so onu nimo obi a obetimi aboa me e na o ka che me say de obeka ne say miniska kura anya asofo hina na omujiska na memo mpa na ebra aka ma me no eyitia sa enure ya area ebi asukra so de awutu mo amompa mo asem so na sa ne ma we so tututu mbasa sa no na efi wono max o wa fe wo biem me ne number kura de mi ne number kura onu efi dan sa adu we start ankasa de on frame da
Bono tama rashes and started see gummy pon bon me or frame no. Or throw an a winner pick a corner per nursery. Me friend a nursery. Me friend a nursery. Into me free that day me call papa ne wana mpomponi muna papa ne catch them say if free. A one sa DNA bano. If one and a number dear. Mother me fan be last March in my body. Me friend cry. Before no now sorry. Na me kwa sorry. Na ono I max oba we share no na wo bo no. Ono kra no. Ono na me ka say. Maso ya na nka say minim say bia okoduru ho no. Na bia na adwen sesa na say bia. Aha. Because maso ya kra na me akọ nkansa pe. Because na me say me pesa aso ne pasa so jidine. Aha me pepa. Nti ono kra no okobi. No, ko jidni bi wo we ya kan say asenke gwayo nti ono kura wa Saturday kura me ne kwa soro ho ni ahụ kire na wo free wo ko ye no obi nko introduce no wo mu anase na wo pedom bi atwe no obesisa na nim sisa ne suban no de minti because ono kura nti no yo bi a me pena sempa ama manu ana wo be huna ne say eno ane say eba started to say o ti paint to say be like Jones account so no started afa wo be huna edisu na eba nti dey din kan no de eba ya ma wo de rubber ehye mu ba miensa na wo de chichire wo ba ma no na eno a eba gumusa ha nti enfoni ni bi we ye de ye hwe ye hospital ho no ana bre o ma o for purpose ni bi no e wo hifa hospital Antwerp manso I see I see no problem ha nti enfoni ni bi na yede eguso emawa wo hwe na fei site one baby I say wo hwe a shavo ne samputa ibi na da one egu na higher hospital we ni hospital na ba ko na eba ma we ne ba ye no eno no eye we ye moja nko na e wo say yi white one na da woni me de here there be MC Asako we ye ebra started was site one no we the hospital Sako the next one we ni your site ho we your hospital ho we ni your hospital okay yes anko yes we no site ni site ho ni I see hey na just say me dwe ho kra me tia say in fact wase okay obi ese onimu pa wonim okromu baby a wo free baby a me bo o ho kire wo no wase wonim ho na obi send message no say sadie we ekoso ewo Cape Coast University of Education Winneba campus wo pa wase boys no ewo girls no chase boys no fa episika ewo campus wo pa na owo adamfo bi wo campus no ka che ne se owo spiritual father bi ntino enka wo mo enko ne omunya school no mo nko spiritual father ne ho na obema o manyeska na eno no e ka che ne se ono no benya obe use handkerchief 3 na wone ema no ada te sade na imeka no nti ono omoda na wode hanke no apepa wo no mase na wode wo hu nsuo no wode abampacha breast studio ha breast studio na me ready obi so comment no nti ono no obi sa na danfo no wosemo kwa ye bema mo handkerchief miensa na woni ma 3 ada na wode apepa mase na wode handkerchief no abre wo mo eno obi sa se me de ba ewia sa ma no ede na beye wo mo no se ma miensa ni nyina no enya de a wo mo betimi yawo se wode handkerchief ni ba no mo de ye de wo mo de beye ana ma miensa no
enya de omo nkwa na nyina no wo mo ebetumi awubiem eno na bema ono nso sika no etumi aba eno nti ono de wahunu bi pen nti ladies should be very careful say ne din e de danso or the frikonongo ena baaye was Marcos visit Takwa Inshayem. They use the boys for rituals to make the money flow. I remember my friend at Inshayem today. Yesterday I was informed he is dead by bleeding from the mouth, not poisoning. Or say ononso adam fubi ono de moja no efri nanum ene ba ya enra ene omo friend on say nadamfo no efri mu waye nyame dia ono eko ha what wa wo like en wa show so ya na oye misisi on order you see ani dia you see ani eye mi hu eye mi hu pa we na sisi anu so bibia to hu bia o kone nchen na wa wo 40 ase mpa cha David omumi enu nyina efri na unu anu mo yesen oh mi anum de 7 e man say me man say me ma 3 na man ye 4 me ma 3 ma 4 e akasa kese kaka what was saying okay me toss of 5 okay uchi di se enye wo ankasa ene bia ahokyere ne adwuman se de aban de nani asimuso ono so ye nokre ensa asene de esese de galamise na se nokra ye nhio ene ye bibia no de ye nyina kra ye foaso because ya de say o man pa ye adwene wonyini se adwuma no aye basa no nti ene bia wo ye wa adwen se wo kwa akope bibia etisa na de wakowie se na wo de hye wadamfo bi oh mami se mi ana me koya face kanti na me koye ana mu anti na me koye ena ma konya bia se me nsa ama ebs kan na ama on se bi koye batema obi o obi beti no de ko obi akokum nipa no de ko ebewi atiro no nko ati boni efantu bata ebewi na ne die na anye yi mi mom de no kure ni enya sa adwen na medwen se me kwa kope sika bi ena se me ko no na minnim se ade bi se na boy ne kura ma so na obema ya kwa wura mu ga me kura me nko me nko because wan ye kura na mi nsha me titibi ma hu bi me ye tadi bi ye movies ni ade ena ma hu omo a galamisa ase ana minnim omo a omo kwagigigi nduro nketenkete kura that time na omo de per sample kura e de ye adwuma minnim bebre omo awie ye no uko pristia se ya ne ye won krofo bi wo a omo ebe gi din wo pristia pa be ne bebre kura wu bebre kura wu nti minnim se ade e fe na adura nkasa de awie ye no emboa obokwa akwaji ska dure ne obema wa beji din obekọ wanim obese bai abritia we bi no ebia na wantini ankwa ye ade omo be kire no na afi die kwa akofu no de anim guase ekese e de abro ndi mi amepa senka me nsa ama abonten se we bia me koi ana anka me bae no se sisi ano ba bia madwi se mewu se meye den bai o na me pesa o boa me se me kan no kure ne kirew so me koi no ade se na me koi anye ye bai ade na ha me nti se o nya akoma pa na obeboa me na waboa wan boa me se na me de me boni ya me kodi ye ko benye sa na na etie benye sa na na etie enti ye fa se atuomua na wa wo hwa ade yi wo bia boa me enye ye enipa bia wo so oboa me bia boa me na so de etie na tie na bia Maxwell yi sa afre wo a wadwe mbese sase ne se de enye asie awie no enye asie awie nti ma me nkoya de kro ne prekon na me ho nto me se ma me kwa senka adi start 3 months aba adi start 3 months aba bia na nya omunya miemu o masa agumu hwe so wadwe mbese sa mami de mi femi no ebi oyo obi kura nke mebi wadi ne ho bone dada because mi kita nkwada miensa mi san wa yi ofi kwada miensa nti se me kazo me hwa na hwe dia
mesan akɔde a ɛkyena no wokɔyi obi ba bɔne ho ba me nkwala na ɛhɔ no de enti ɔma me dwen saa de ho sɛ me nkwada me ensa na nyame adomɔde ama me no me hu obi a metan no wɔ me nkwada ne mu ya ye kasa fa mu ba ko bra bla ebe den mi fa ne nkɔ nti saa time no akwada ni benyi na akwada na ahun sɛ de bia me kama asɛm sɛ ye bɔ bra ye ndwene daache because awo ye den a me tie ye den a me wu akɔ ba me ba wɔ hɔ me nana bi bɛba saa akwada na ye den a wontim mefa mi suban ebia ni suban bɛyɛ foforo ebia obetima keka obi nipa ni bedi na atem san o efie we die eye saa na omu suban tie o se we ni papa na okwaji sika droma owu ye no nti se na ba so akwaye bia enye wanwo ya nkasa fa obabra ne kasa fa obi background so kwe se enye odi se metimi asenka nipa na omkasa mkofa na mra senka ye obi ba ema no we kra den sa wo no omo koda sa age feelings nti ma me saa adwen ne de men dance ho da ye kra se metimi akɔhwe obi anim se mi kodi ni bɔne aha because me one se heaven ne wo hɔ a okwa kubu aten na no na me ne papa bi di nkomo na o se obi ka chen se omo nkɔdwan ne lodge na omo kɔye na omo se lodge de yan juice ka yan je ohwe ba mu ye de nimpa ho akɔ ba bi na ebe ye usika mo na se wuwu a saa ba bi a ye de ye ma wo no wuwu a ye twa efuro ye ma won fa nkɔ papa no se oba obetrans din na o se yankopɔn man bibia pepepe se mi wu na mi kodwu atembo na obisam se bia me ma wonsa mienu na baako no ne ntwa so wo he a me yi anu sen nti wanye ze wanwo papa na anye nti isi awo ko sika ni de wo benya wo sika no wo benya de wo pese wo de na wonya sika enkwala na me kopiska me yire na me kopiska ebi anum ni njina me ko se me kopiska de akoboa wo na wo be ko no yesi o afie duru fa wunua ba ko beye ana akofo obusuani ebi zuko sa obusuani na ebi ame ne ho obetimi aba behwe me mana mami sa obusuani su na wakokunu emfa wo bia ma fa kwete bra so wo mami enza na ni esika na wo benje ne so o da bi minim se o mami enza enti wa nwu bia mu kura no a wo be fa ne sa na se mami enza no believe wala okay fine na se so me wayere me yisu betimi abisa me awon se ni pa won ye wo ha woni obi a tena na woni obi a na nti onim se dia wote enti sense san ye ba mu a o ba na be ma no be bisa e ma de o munya sika sa no asa ne ma no e bia na de sika no akoto ayi Range Rover ayi latest no de mu utumi bo adwuma utumi mu anwumo ha na me ka se mi yiri se die o kwa ye sa de ne kura na wan hwe obese wa de because ono no se ene onim se esi ame okuma se mi yen adwuma enti so from kwa na me si o manya 100 cedis bia obeji obai obebisa obabi poten a na wonne hwa na ye adwuma si a wo de ye ma me ni nimpa ne nkasa na mi ono no yo nipa bi obefifi mu ahu because on person o china bi na wo to na police fo aba no so yesi wo kuna ko wieska e na odi bi ama aha me da se ma ye ntwa ye ho emra na ye ba na che se edi asem na boys and girls ne wo ankasa wahunu ne wo ankasa afa woni padua mu afutu bayi yo ma me da se awie afutu am de ba ma young boys and young girls ni say isi ande wi ase no e say ayedin by sikantempe no monhwe ni nya abotre because easy on na ekoso a young boys and young girls no wa ma owu no abedoso no isisi a enam se adwuma ho ayedin na sika ho ayedin ti owo ho obi betimi afrew ebia me wa adwuma bi wa ha blane enkoye ebia wo be ko na enya adwuma na odo kwa kowura adifufro mu ebia wo be ko no na ba bi o ka se odo ko no enye ho mesra wo se okwa ma wani nda ho okwa ma wani nda ho wa ma wani anda ho na se wo ko ye bibia wan hwe o chine bi no na ode ha woni amane ene de abraw ene ye hwe ayi social media ne ade a obehu obi 21 25 obekom no yesi okodwene
eno anwume na mehwe we bi wo TikTok na obi abejan on o se on de wo ba wo de wo kra e de beto ha na o mo ama wiska enna no pe sabre obi kura tika mu okọ obi so aye na adwin se o ene mai tracy akohwe wo kra ne de wo bewu o ba akira asem no ene ese ye adwin nti mesere wo mo pa especially maiwa no ma hu se obi edaka mu seconds osi nipa we de minimi no wa toka nti isi eska ba no ana wa be to edan bi wa ha nti sika wo no ho ene nipa bebre ebi ti se yense ya yeta ye pa kwantu se dia boy edemi koyi me kwaje ya mikro misisi ya obi ani mi se yimade onenkran a owukumase eno mo se wo mi so ya galam se nti dabra bo mama na diska ba me sisi a wo frɛ no biza se yima wo he a de on be kan so oni kumase a owon kran nti mi kwaye krom sisi a no obehu na bia mababa ya de foforo ho a ebia na efri nyame na ye kwantia bia me kofa so obedi machi no me mfo nkwan nyame fie me de obekwa kowuram bai ebia na me de akoye boko na wo de no ene me de na nkoye pe ti mesra mo pa mo mayani na ho pa o se moma moni na ho senka wati ase no ye ya imagine ma 14 ya wone womo dade womo nsuo akoro no se ma 14 no kade na beye womo emoja no na kebetu womo amewu ana senka womo nsu ntimi ngo ti se ye nua be ma ya wode ne de aye message de ma me no ana kade na womo nso ebetu womo eye niema bebre na se adwuma be na aye isi ade wana make say me ntimi kura because o ka sa okoye adwuma kwa na misisi no ha ano eden yentwa ye ho emra ye ba ye de dia kanyina ebetu amos Marco mi sie bia to me do ba be ya na ko de me kwa samu mi nyanya a anka sa bi onyame shop ha we didn't be akasa free ale ya we didn't be akasa free e pa tam ka za tu se yo me pa cho yeti o e pa cho me se sa sem bi at me tenyo da ai baby de me coin sa na me do one no ana am ka say aduma we de mi ntimi nwe ntimi ka sa no bo an say ade na ntimi nwe o betimi o ma me na ho sa ma ne bo be 7 ko bo 8 me da say we didn't be akasa free me ko me dia papa bi me ko me wa fa kwa ata papa Mini aba maso wa Santuma pon ko fi ase no tanko. Mini aba ma me ma no obegwa foni amoni aduma champo prof Nigeria na me cho mo pa. Mini aba eye se ni pamu mo ni da ho. Ene sensen nya ni sika o. Ena wuti wi ate susudi ni pedi bebrebe. Mini aba obi ho no wa tanko fo wi mo ndi ni pa ko sa tibia wi mu. Wo mo no den o ka so na wo kwani titi an ko be do mo titi a. Fi se wo pe wo di fa na ade. Iti ni pamu mo ni na ho. Uko to abante afua what me 60 years me 70 years na ye dey it is what one am woni ana ho na class de obi anya wo be pe bibia no anu jeje ni ba ma o kana kuma to yem so da ba da mi ya ba dey se ni te bia no obenya na so die me da me ensure fa kwata we didn't be akasa free me ba cha e mi sure am kasa free la be ya kan kwasa yo yankwa na me abante ase mi dey eni mu kreni papa na Odafo sina midi kan ekan abante no office bia papa ya wayama eye boy yo kwhia no no office sa papa na bia no ya edi amma na momo no anfasa inta midi kan ka se enji ne pa binum endi kra obi ayo papa na sa won so be ne papa say na wo so wonyema no papa ye say die sen wan papa kranka yo papa ya wodi makwakotu nsohwemu wodi me be kwakotu amane mu die me nua ba mebusia anka nya me papa me dia no se papa ya wodi me kwakotu amane be san se me mabo dent no so wo be papa say die anka fa ho na me so me fa me ho aka fa mo na me so me fa me ho o
share brand any message about you, be said, or you're quiet on pen one step. On pen one some cry. In time comes, maybe them say, and Capoeira catching say, baby, send them do can you do back up? And can you do back up? As I suppose, Obayan Joshi, Obayan Joshi, Obua, Kuramusha, and a bone so see a better people and I see and Joshia. Nama Mobi, handkerchief 14 no, often people Oba, na let me the Debia Macassa, and maybe so on see a moon will be out to Kema. Eh, almost say Biomania, will be a year. Almost so much shame of the almost shame or my year, dear ye. Now, so your mom will take care of money now. And I'm any papa power, Miss Samcasa. And your money now. And as a canoe munya, no munya no pampa so. A do more, and then my baby must have fans no one yes come. On Madame the Cromonda. And see, young man is your one. A yet a pomo, ye and Brenyadi and Po. Never, ye, you know what Brenyan Nadia done. And ye pe Brenyadie yempe Nemomu ye pedi abe bedi Mo first story friend to mofo Story mo friend a true life story pa Abrante wo brankasa wo te wo no Samo jabe fu be mo maba O brankasa na evi krampo se bi misem kasa kakra Oba krampo menstruate krampo aya na ete wo sen Aya na ete wo sen na be ma wo menstruate nyashi na moja efi ni bema muba na moja efi ni bema muba ha obe kwa na kwa wo ba na otinche ko be fele di amano se no be si fa fele di amano na moja efi ni bema muba cloth o branka se no te ho o bre na mumie efi nsuya die pa mumie efi nsuya die na me de sa papa ye we die anko anyo bi papa kranka enye Swobo utirimu po, sa wudu biba, kwa tu sama nebise mame bra, ja wate. Wenya usika unku edi. Wenya baby ode office bebo wa, unku anko. Namomuno, efu bi mfanenko. Efu bi mfanenko. Ebi awude ne yeye ma wo. Ebe kaka, so wudi nipa no kono de nye ma no. Esu obi ani niti. Wudi wo ebi awko na ye yama. Wudi ne akowura ma. No de akwakoda ne so amane. Neso how be Ebi kwana na mfiri wo na emomu no baby odina kwako rent no ene ye beka se efiri wo ebi na ade na efiri baby efiri enso baby odina kwako ran ena ma ye beka se efiri enti abusu a utie me ye very careful pa e woni pa binum me di obesia updates bi an mesandi ababesu media ne Queen Blains obetimi so afra me Queen ana Blains baby a meji so di amawo na me so be like share subscribe ne comment so for mame na omia subscribe button ne so a ni adoma ne so se bi enya betu ma na so nya bi ahwe di abobra mackerel. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete.
price and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.